At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay sana ilokado drama nga makaipahay diragsak, ken liwliwa kabayata rigiting kay paragtar trabaho, wenno padagina na. Kuyo ganda karod, gagayem ko dita taintay dinggen, dahito pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita. Mabaybayag kan tumat namin ng aggunggulay, Pipita. Tandani ka lang arudan na ipit itiritaw. Madam! Anya ayati ka pungtot mo, Valerie. Iramraman mo pa ni Pipita. Yak ko man nabugkawan ni Pipita. Nung saan na sinaraan tiritaw, mami. Tandani lang arudan na ipit. Naimbag tajak na tumpa. Nung muna tarapas ti dakulak ko. Taanya ka ben, ti ka pungtot mo. Naira na lang aminan ang dadadaal ti kutsek. Kapilitan, ang naglugan at itubusan na pa ni Jaybigan. Adda na kiam-amo kanyak apadak a pasahero, mami. Agaram ka tadagos, sa itay bumaba itibus. Kinamakam na sa inaprusan na timak. Tiyak pa'y tinumpa. Ay, hindi ka lang nakapagtupulan. Am-am mo dakon, mami. Sa kasanon, no saan lati dakulap ko ti inaprusan na kuma, no binaybay aklatan, ti pakabisita. Nalamuyot ka nabanglo ka no ti dakulap ko. Ngamadlaw ka no adakulap ti suplada kan nabakatan na balasang. Ay na, suron kon. Ilad na masarsarakan. Ay, Valerie, mabitlaan. Napudot ti ulok, mami. Sanda kasi nga. Mangan kayong tulatan kini Pipita. Mapanak tumanlangan, gumatang iti baro alugan ko. Huh? Ay, anya lakit din ti balasang Pipita. Ay! No asino ti malaanak at nasingpot ka na ano sakmal. Binastos damat ka nung amin, madam. Kasanong ay? Ay, nakaluto ako ni tipangrobyan tayo, madam. Mangan talatan Pipita. Jak pa'y kit di damagan no kumusta ti rinanta na ijayvigan. Nalipatan ang samot ti gimatang iti royal bibingka. Saan pa yan nagmaumaw ti pungtot ko? Ay no! Sino tayo ti umawawag kanyak? Barsak ko to lang ata ti cellphone ko tam naawanan ti makaawag kanyak. Ang guray ka man. Paano di nasaya aton ti sumumpat? Pagsasawa. Hello? Naipagarabi, Miss. Sika ka din ni Miss Valerie Caldero, Cordero? Di magtilakay. Apay ko mga dagaram kanyak alakay. Kat sa anak mo't ama nagkanta, nagtuluto ah. Miss, pagkasingaan ka di. Siyak ni Mr. Fernando Padunan Jurado. Ta kompleto pa, tinagan mo. Siyak nagpaiso ni Valerie. Anya, ti masapol mo? Kan kasano anaalam ti numero ti cellphone ko? Nadamag ko ngamin nga agaw-awat kayo iti serbisyo kadag iti kumpanya nga adda problema na. Kaya't nalatak tinagan nyo a certified public accountant kan financial analyst. Abogado kayo pa nga ta? Nakaturpusa kiti abogasya. Ngam sa anak nga abogada. Tadyak pa'y nakapag-examen iti bar. Makumikumak iti negosyo mi kini mami. Oh, ada kaso? Problema iti kumpanya. Intad ti sekretariam ti numerom. Di ka nadano ni di opisina yo, ta napan ka kano Jayvigan. Nagrabi ikan tumot ngamin nga umawag. Umay kanto ije opisina, sakbay ti pangal daw. Adan to pa'y nga ta napataga papanak. Ay, saan mat nga ta, nga agaran day to'y kanyak. So, nakastral ka dito yung kwarto kita'y agring ti cellphone ko kamo daw. Amuklata na si kati umawawag. Tawan mo sa baling umawag kanyak. Narabyan kan sa akit yan, nakalpas iti trabaho ma. Ay, nagsasarita kami pa yung amin kini Nana Martina. Nasaya at sa akit iti among. Naano si Nana Martina? Isuti at kadlok dito yung balay tamang opisina ni Madam Valerie ti negosyo da. Kastansa talaga magkatinegosyante? Takamin tubig kan kulas. Saan na may ipos ti trabaho mi iti garden? Ay talaga kasta, kamuto. Aggagat tayo, ano kayat tayo at yung biyag? Saan na yan? Ita'y pinangagpag na pagnaag nito'y pagkatangan iti lugan. Awan mo't lati mapili ko. Anda kong sunanak. Ay, nagngato. Sa, nasurok, 2 milyon ti bayad na.
Bagay kan ka, tay talugan, miss. Sino mo tayo lalaki nga masidukan niya? Nakabit-bit iti briefcase. Kung nagado ti ballpen, iti bulsa, ti polo na. Mister, da kayo ka di akin kukway iti da ito'y paglakwan ti lugan? Saan? Kaslak madlakan ka. Mangkit kita iti lugan. Ano ti sasawon da ito'y lalaki? Saan nyo ako kwa da ito'y? Aglaklako kayo nga ro, iti agas? Nangaw kagaya man niya. May isa ka negosyante. Milyonaryo ang negosyante. Pasig asag sa sangaribo tinagyan da ito'y attache case ko. Siya gayam ni Rodolph. Baknang kayo no kasta. Alwada nyo, taamangan numayangin kayo. Di kayat ko sawan. Amangan numahuldap kayo. Kay palagayam nga gururay kayo kanyak, Tata Ferdinand. Imbagagmat kada kayo nga dapay lapapanak sakbay nga umayak diti opisina. Naibayagan kami niti nagkatangak iti lugan. Saan na bali anabayaga ka na gururay? Tay kunadan, ti makaanos, makagunod. Lakay kayon sa ngagpaison. No, saan nakakayat nga awagan iti Mang Ferdi, uray sarlat nga ruden. Angam kababain sa ta abogado kayo. Kunakmat kada kayo asa anak ng abogado. Tapno, saan tayo mabayag unay? Anya ka diti problema iti kumpanyayo? Kastoy nay, saan nga rod nga agtatali ti report dagiti empleyado? Kasla adda mapukpukaw a kwarta. Numuna ta saan unay aguman ganar ti negosyo ka. No kastamat laeng? Ila ko yung laangan ti negosyo yo, agraman ti pasdag. Gatangam ka di? Sir Ferdy, imay kayo tapno agpatulong kayo saan ka di? Saan atapno gatangan ti kumpanyayo? Basit la apasdag ti negosyo. Dandani pa'y awan imanay nga igatang ko itilugan ko. Napakumbaba kayong hagsasao. Makita mat anasingpet ka, Miss Valerie. Hindi pa nagkunay. Naumuyo lang umati kinatangsit ko. Kasano nga rod, makatulong kada kayo? Intugot ko dagiti papeles tapno kitaan nyo no apay asaan nga agtatali dagiti reports. Mga no damot anomalya mapaspasamak. Adalik pa'y anaimbag. Mabalin mat nga agpasyar kayo ijay opisina no kayatyo. Kita no masangok. Ado ti aramidag. Mga no jak pa'y malpas akitaan dagito'y papeles. Kapilitan nga iawid kunton. Sumot lagaya, majakon nakita ni Valerie itay mariingak. Tanya ka di nga oras arimwar pipita. Pasado alas 8 nga tayo nana. Maturugak pa'y la itay. Jakman amo, katsigod makigidgidanak no agriing ka pipita. Gapo nga tata nalamis ti panawan nana. Iso ano imasan yung tinaturo. Ay, mabalin akas tangag paisaw. Apay nasapa arimwar. Mapan ka no, kumita iti gatang na alugan. Kan, adda ka na imawag kan kwa na iti rabi nga agur-uray kan kwa na iti opisina ka. Ay, daan mo't nga minan. Ay, nukuan may pan iti talyer. Napanunot na nga taas saanan ang may bagay ti kutsina iti ikinapintas na. Nudak nakita ang nakaparada da ito'y ginatang na alugan. Iti sango ti pasdak ti negosyo. Saan ko kumaan na surutan? Naglaing agpataray. Adda sumungad alakay. Da ito'y nga tatidyan ni Torda. Ang naglakayan. Excuse me. Aglisi ka man basit tapno malukatak ti kotsek. Nay, kunak no janitor ka. Dita ka di amang opisina ni Valerie? Wan, dita. Kinapod no na kagap-kapok dita. Kasta gayam. Nagsapa kalakit din na nagpasyar. Saan ba't ako sipot dagiti matam? At nangamin inyuman ko problema ti negosyo ka. Saan ka nagbayag ta adumat ti pakakumikuman na kababain no makasingaat. Loko ka ala kaya. Kasla yung bagamat na natin nakmasangon ni Valerie.
Nakariin ka din ni Mami, Pipita. Jak nakasarita, sakbayarin mo arak ta nagdardarasak. Man madam, ipay-pay lang nga nakaring ha? Kaya yung ka diya kasarita? Ang dahil niya sitig ko. Alaman nga, Rod. Iawat mo ti cellphone mo kini Mami. Ha? Nana Martina, kasarita na kayo kano ni Madam Valerie. Ang yaman na, Pipita. Aya, Valerie. Nakagatang kamot lang, itilugan mo. Uwan, Mami. Nabayaga ka nagpilpili. Nasuro ka may sa amilyon ti bayad na. Masayangan nakla ko mga kasapulak matilugan ko. Sana balain, anak sayan turnong mo. Di mumut mapagluganan ti kwartam. Mayurnungam tumutla, itiganan siya ti kumpanya. Manumot la ti maganganar, Mami. So nga umaw-awatak iti extra service kadag iti sa bali a kumpanya. Naglagit din no nagsubli nila kay Fernando tada nalipatan na. Si kamat kaya. Naimbag ta na bigbig na kat itay lang nga nagkita ta. Apagbit pa iti panagsarita ta. Adayupay aso magpatak iti kina senior citizen. Kan sa anak pa yaman naglilipat, Bulprag. Rudolph ti nagan mo itay? Nangaw kagayam. Sa anak magngaglang lang Bulprag ti kunak kay. Kakaiso na nagugwapo ak iti talo adigos. Anya ka diti, may paay ko kan ka. Agsapsapo lak iti kasugpon ko iti negosyo, Valerie. Amangan numayat ka. Nalakalaeng makaganansya ka. Amangan mo, no scam data. Narigatan no, mabudulak. Abusta saan unay aguman ganar ti kumpanya. Sa, makarasan pa iti urnong ko iti bangko. Ay, narigatan. Anadam ti mga garahe itilugan ko, Pipita. Iso apinay garahe ken ka, taaga makak. Amay sagirad ko iti diding ti garahe. Narigatan no magasgasan adagos kagatgatang kulaang. Apat iso, madam! Urewa yung kitaan! Makitak lang inton bigat nga dagarumyad na. Pabayadak ken ka. Uray apag-urit la ti garadgan na. Dakkelan abayadam iti latero. Ay, madam! Nakita ko na kita papilis iti akin likod at tugaw tilugan. Bagkato mo kan nadagsan. Nakadula kat gaminan dagito'y apapeles. Kasla nakadakdakkel ti problema ti negosyo di kaya alakay. Iridiritsok ka din iti kwartuyo, madam? Uwan man nga ron. Sayatem to nga idi so itirabaw ti lamisaan ko. Mabit lang. Taalaag itibag ko ti tulbag iti kwarto. May tadyo kanya akong tilaptap niyo, dasyak ti mangbitbit, madam. Anda pa nga'y ayo makatulong. Alwadam lang amay tinag mo ti laptop ko. Nagngina ti bayad na dayta. Baglangan tamo ni Pipita ti agmaniho. Ay napardas kang agmaniho. Kasla makikarkarira ka, Valerie. Angam ka amaigurad mo ti kabarbaro alugan mo iti garahe. Kabarbaro nga rod, Mami. Napartasak ng maneho. Tauray iti dalan kat sursurutan da. Ay, no di mo mo't ngamin palubusan ida amang pasyarken ka. Makasi nga dalang iti panagbiag ko, Mami. Apay nagpaaramak. Kat nakaykadeng akong adi makiasawan. Awan serbina, tadya akong aganakpay. Ay, apay aday tati panunutam. Amumla nga aya. Ay, Mami. Isardeng tayo na pagsaritaan day ta. Agsakit la ti ulok. Nagadudagi papeles ngayon sakpot ko. Ay na. Masapol arugyak abasaan itantam no. Saan mabuntunan. Nay, apay ngamin dagi jay apapilais. Inyag ni Sir Fernando ijay opisina itay. Adu ka no ngamin di saan nga agsusurot a report dagiti empleyado na. Isupay matangdan ko kunkwana, Mami. Naggagat ka launa ay anak. Agpuyat ka man nga rudan. Kasapulak ti extra work, Mami. Pangabrutak, iti di unay agganganan a kumpanya. Ay agan anos ka. Kailala nga ilakaw. Pakalaglagi pantaday ta negosyo iti day di dading. Sumnag ako niti kwartok, Mami. Agi na nakapailaan. Paayabandak tulatan kini Pipita no mangrabi itayon. Amang ano scam ka no? Saan nga tangag talag ti Valerie iti langak?
Naggwapo ak mo titikunak. Isuntupay kit de ti budol-budolak. Nagpintas. Napo daw ti muldutan at akyag na. Sa dagiti bibig na. Una yan. Agara pa apak arab-rabe ino kastuilaan. Ay, san ko agulpian. Papainayadak. Masapul gayam amamak ti balayda. Tapno amok ti pangpasyarak. Jakla na panunot asurutan iti panagawid na. Ti gayam lakay anaranaak. Agar aram nga taken kwala. Karuk-rugik lang ang abasaan dagito'y apapeles. Agsakitan ti ulok. Ay na, di na pa'y lang amin inyemil kanyak. Saan gayam nagsasagan na dagiti panit. Supay nga unusak. Nadlaw ko. Adakal ti problema ti kumpanya. Di na pa'y lang amin ilako. Wino, emerge na kadagiti kasugpon na iti negosyo. Madam! Yago ka din dito kwartuya o titinimpla ka gata siya? Sumrag kalatan. Saan nakatrang ka day taridaw? Rumwarak pa'y nga mininton madamdama. Madam! Inisuklat na dito lamisaan. Alwadam ama ba sa dagito'y papeles? Ay, tulungan lang makidi amang urnos. Ay, ni Rudolph na ito'y umawawag. Ay, madida ito'y. Kung nagtupay nga da sa bali aranta na kanyak. Ito lang at pati cellphone ko. Masurunag. Hello? Unak no nakaturog kan, Valerie. Wano, adara ramidem. Talaga? Saan ka nagbidot? Saan laang nga ada? Adu? Nabunton dagito'y papeles abas-basaan. Ada lang nga rodon computer. Apaya printed copy pailaan. Ita lang nga rod ama panunot ko. Nga in-email la kuman nila kay Fernando dagito'y apapeles. Kay Fernando. Agpatpatulong ngamin kanyaga. Agaw-awat ak iti trabaho kadagiti sa bali a kumpanya. Extra income. Nagrigatan tibiyag kadagitoy. Masapol nga agagat na tao. Nagrabi ka man ngay mawak. Ada ka di napatag ngay bagam? Inton bigat latan. Makasingak sakit di. Sige nga Rodan. Ituloy ko na ito'y. Ay, makaturturog ak paikit din. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing and dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, tapno tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Bigat siya, madam! Kumamaakam ka na makigidan ang mamigat, Valerie. Napuyatan kan sakit di. Nalanay dagiti matam. Sigod mata nalanay dagiti matak, mami. Talaga napuyatan na. Diyak nalpas abinasa amin apapeles na nagado. Sa sininganak pa lang ni Rudolph. Sino ang Rudolph? Di man agin ko gwapo. Amok iti paggatangan iti lugan idi. Ada iti jay na pagsugpunan may negosyo. Amangan no scam. Ado ti pasamak akastaitan. Saan ka unay nga agtalal? Rupa pailaang ni Rudolph. Saanan mapagtalkan, mami? Pambar na laang nga ta. Tapno makaarap. Saan ka unay agsupsuplada, Valerie? Di mo ba't garod mo ti katatao na? Diyak lang amin kayat nga ada-agaram kanyak, mami. Pipita. Madam? Itimpla anak man iti kape. Madam? Agkape ak laang. Agsubli ak gayam iti kwartok. Alaag ti cellphone ko, taawagak nila kay Fernando. Inisapsapak pa higit diti may diti opisina tapno masagana at iyay mo. Amangan no kayat mo ang mamigat apelang. Agyaman lang. Amangan no pagarupon dagiti makakita ka data. Nga agnobyo ta. Saan mat nga ta? Amangan no pananutan na pa higit nga agamata. Madlaw ti baet ti tawenta. Laglakay ti dangak edin to akas kalaglang lang nga 18. Sobra ka mo. Di mo pa ilang arot imbaga nga tao nakla iti 16 tapno saan pa'y amabalin nga arman. Nabasam ka di amin na napapeles? Saan pa'y? Nagado. I-email mo tumanlangan.
Ta, paibol lang kunton kinipipita akatulong mi dagi jay papeles. Huwag ko mga agpaisoan niya. Sayang pati kopon pan kan pagagastaran ti ink ti printer. Antan sa imot daytoy alakal. Madam na mga nupe asumang pati financial analyst. Iso nga umuna kasarita tati accountant tapno makitam amin na financial record ti kumpanya. Okay? Nasaysaya at amakitak dagiti expenditures kan mapaspastrek ti kumpanya. Sayang numalugi daytoy kumpanyayo, Sir Fernando. Wan nga Rod, naimbagtaad na kay baga kanya nga agaw-awat kayo iti serbisyo ket agdinhamag ti kinalaing yu a certified public accountant. Saan mat unay? Apag isulaan. Diyak kayat ti mabulbulatas. Ang mga nod-ada nga agtimbukal ti rupa. Oh, aday tan ti opisina ti accountant. Naawan mo tao. Nagaduawara. Ay, dahito ti kagurak, Sir Ferdy. Nalakaak anauma iti sigod akatulong mi. Kat pinapanaw ko. Naimbag. Tamanaknakang basit ni Pipita. Oh, napanan na nga tangag paiso. Ang mga napan nagkape. Katanya pala ti oras. At sekretaryak ti umawawag. Agtugaw ka pala ang Valerie. Pangururayan tayo ti accountant. Hello? Ano kasta nakasangpatan ti financial analyst? Lusan mi ang maure ni Almiro. Unahan min kan Valerie kasarita ti financial analyst. Naimbagta sinurot ko ni Valerie iti panagawid na idikalman. Ket naamag adito iti balayda. Apay nga tangawan iti opisina da. Kuna dagiti empleyado ang nagdamagag. Asaan kanupay asimrak ni Valerie. Sinutil nakti may isa nga mga no sinabat na iti airport ti boyfriend na. Amo kalino ko daklaan. Amok nga wan nobyo na. Itay pa'y ang nagbusina ak. Awan mo't la mauray kon amang lukat iti gate. Imbaga-bigat yun, sir. Anya ti may pahay ko. Siyak ni Rodolph. Kagapgapok iti opisina ni Valerie. Nabayagak ang naguray. Nasa pa rin mo. Aday nawagan na itay. Amang no nakipagkita pa ilang. Nagsapa na makidate? Kunak man no awan nobyo na. May panggap sa iti trabaho na, sir. Ay, sumrek kayo pa ya. Nina Ana Martina ti kasarita yaw. Awan unay ti amok kadagiti pagna ni Madam Valerie. Takatulong ang klaan nga road. Kan kapabay na magtakan kayo ngagtaktak dar. Itay pala nakamatidarak. Ngagururay ti mangilukat iti gate. Napakil pa yung dagiti gurong ko. Iso adyak kinayat ti nagsoldado tadyak maanusan ti mabayag ngagtaktak dar. No Jack Mariraw, Fernando tinagan dayjay alakay nga inawagan na itay. Kliyentenan sa dayjay. Napagbiddotan nak ni Valerie nga abogado, idi nagkita kami, iti paggatangan iti lugan. Isumat gayam ti abogado. Saan nga abogado? Ti balasang ko. Certified public accountant laang. Ado ti kliyente na. Dagiti pada na betlaan ni kusyante nga ada parikot iti kumpanyada. Idi nawaga kiti rabi sa nga bunton kano dagiti papeles abas-basaan na. Ti amok no napuyatan. Ket di pa'y simrag. Uray mapuyatan. Mereklat na dayjay. Inuray mo kumalatan iti opisina na Naibayaga ka nakisarsarita pa ilang kini Sir Rudolph. Nana Martina. Ingkawin lang Ajak pala pampanawan. Nadlaw ko nadagulit. Ay nakitimbagbaga-nakan ka. Ay, nagaduwa na istoryana. Adong kano ti naawis na napadasan dati. Idijaya na kadagiti customer na pangwartaan. Pasaray makairwarda ka no iti saksasang nga gasutarimaw. Aging iti kagod 2 milyon. Madinsamat ti pangisungsungan ni Rodolph kini Valerie.
Abangan lumaikulbo na. Mas dawang. Imposible na yan. Nagdarasan nga yung pangwartaan. Kasla iti napasama kiti amo kalakay day. Iti may saan nagkatulong ah. Talaga nga adun, ti mangluloko ita, Pipita. Naggapuak lakit din ni Balayo, Valerie. Ti amok no napuyatan ka kat saan ka paya simrag. Kasla napatagmatlaon na yan ti ibagam kanya, Rudolph. Adda ka no kinasinarak mo, alakay. Anya aya ti pagkitkitaam kanya, Rudolph. Asino aya ti nakasarita mi Balay? Nila na Martina amamim. Kanda jay katulong yo. Anya ti nagan na itayan. Pipita gayam. Asino kadakwada tinangibaga nga dakin na sinarak ko alakay. Di mon samot na awatan ti imbagadakan ka. Klientek ni Mang Fernando. Adadakar a problema iti kumpanyada kat agpatpatulong kanya. Napanakit jay. Tapno makasaritak dagiti masiknan nga empleyado na. Si kagayam ti mang sapsapol kanyak. Anya ka di ti maipaay ko kan ka. Mabitlaeng. Kasdaadan nakakit kita akan ka. Lumakay ka talaga na niya. Naimbag ta nalagipnak. Nalaing kayo umbatan niya. Agin papatulong ka kini Valerie. Agam tipod no. Agaram ka kinkwana. Karibalan nakpailaan. Kunakman no awan nobyo na. Wano agar-arem kalaeng. Agar-arem wano nobyo nak. Awan bibiyang mon. Isapulan kalangan iti sa bali. Amang result iti problema ma. Naglakamat ti solusyon na. Sukatam amin nga empleyadong. Amok, asaan tumatla sumungbat ni Mami. Iso asikan ti inawagak. Naimbag, tasim mungbat ka adagos Pipita. Si kakadi, tinangibagak kini Rudolph, nga adaki na sinarak ko alakay. Saan, madam? Ni Nana Martina tadadaki na sarsarita tayo niya, Rudolph. Kat pagbalbalin na madakas ni Mami. Kuy daw ka kanya. Madam, saan na ka mang pagpadakas? Ure man kasarita yun ni Nana Martina, itong sumangpot kayo. Amangan no saan pa anawatan ni Rudolph, timbaga ni Mami yo. Sino man kada kayo kini Rudolph ti agparparbo, kan mang padpadakas kanya. Agalwad kayo kanya. Anyamat din na diya Rudolph. Saan kami pa'y unay nga agamam mo? Saan na nasamat ang nobya ni Valerie? Kat pagimunan naksa. Isapulan nakano iti sa bali amang result iti problemak. Kababayin mat kan Valerie kat nairuginan. Kan nadlaw ko at talaga masirib. Sa makigasang-gasa takit di jak kap-kap na kan ang mapagtalkan. Amok gaya man. At na panunod ko nga irigalo kan ko ana. Bareng magustuhan na. Datalaang no panunutin ni Valerie nga agari makkan ko ana. Amo nga ni Valerie ajak unay agsungsungpat iti awag. Kan nakaturog ak. Ay, anyamot din day a Rudolph. Si kamot din tagbali na dakas. Nadlaw kumat kiti nga adadurdursok na. Yak mo, no saan na naawatan din nagsaritaan niyo, no tanggap na timang padakas. Awan tiga po na apadaksen na, tasaan kayo agam mo. Malaksid no ugali na daytan, Pipita. Hadda ngamin katikas na atat tao. Makamu kayo ratan ang agsarita ka ni Madam Valerie na Martina. Saan mo apakariribukan dayta, Pipita? Mas irib ni Valerie. Tikura na lang amin kadagiti lalaki ti pagbindutan na no daduma. Talaga nga tangawan ng plano na makiasawa? Kanayon adayta ti ibagbagak kanya na. Sapay kumata agbaliw to dayta kapanunutan na, Pipita. Huray may sala kumati maianak na. Tabapadasak kumati agaw-awir kan maawagan iti lola. Si Kaman Gayam sa Rudolph? Saan ka kanya nagsubli di opisina ni Madam Valerie?
Aman, ngam pagbitla ang nakasaritak. Daijay ala kay Fernando. Paspasyar na ka din ni Valerie. Pag nakikita tayo niya tao. Nang nagkulangan, nagsaritaan da Madam Valerie kan Nana Martina. Kat, anya tinanggag mo ang nagsaritaan da, Pipita? Ay, negosyantin sa kano dahil niya. Dahil lang, di may magkakada kayo. Ay, tumanon kayo Ada ni Nana Martina. Ay, inton maminsan laangan. Ada napatagapag nakpipita. Sayang no palabsak da ito eh. Milyon ti pagsasaritaan. Apo, nagpangasan nagsasao. Milyon? Ngam dila mo ti abilidad ti tao. Kasi tayo bigat. Nakabit-bit iti atasi kay nagado abulpin iti bulsa ti polo na. Alaga dayjay alalaki. Pinagpungtot nakit din. Kat inatap ko nagpadpadakas ni Pipita. Papanawag kumakan. Siya kinakasarita ni Rodolph Valerie. Saan ka kumanga agdardarasudos? Narigat tagsapon iti katulong. Nagagat ni Pipita kan nadalos ti trabaho na. Umawag lang ti loko. Kan nagpasya rin di opisina, makita na. Kasaritam la ko maitinasaya at Valerie. Ay, naglukon. Dandanikit din nagdinong par kami. Asino nga tatiyak yung kotse ti dayta? Agoray ka man. Naimbag ta napakada at tikala at panang ibang lasi mo iti kotse mo, Rodolph. Nagdinong parta kuman. No niya ti kunam. Agkarera ta inton bigat. Tapno maamam na niya tinatartaray kadagiti kotseta. Sana ka makikarkarera kan iparit dagiti pulis. No drag race. Drag race ti motor. Iso ti maiparit. Kunakman no saan ka ngagar-aram kin Valerie. Apay nga rod ang nagranata? Talaga asaan ngagar-aram kin kuana. No apay nga daak dito'y. Gapo tamay saak a negosyante. Rabi ilang aroden. Negosyo pa ilang ti pampanunutam? Makarawa ti pukol ti stroke mo apay matanagan ka unay akaribalan ka. Lakaya kon para kan Valerie. Naimbag tamom dayta. Anya pa ilang arot ti raramidam? Agawid kan! Rodolph. Sana nga aglang lang nga apasayan, wenno pasayan nga agsanod-sanod. Pumanawak, no sa anak pa'y anakastrak. Rodolph! Sir Fernando! Nakayumat kayan! Ay sus! Nakigtot naman ang Valerie kan Nana Martina itay! Tamo na adda na disgrasya! Nagistayanan, Pipita. Ha? Nagistayan kayo nagdinong pariti sa hotirwahan? May isalangan ang ilaw, tisan ang nakapagpirma, Pipita. Dandanik na dong party kotse nila kay Fernando. Wangayam, madaka din ni Valerie. Ay, sa inyo ka dyan ang agtiko nakita, Sir Rodolph. Nakigtot na Madam Valerie kan Nana Martina, tapi amo dakat adda na disgrasya. Ala, sumrik kayo, untap na di kayo maktana, nakatakdar. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik tayo man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Kasano nga rod ita? Naggitan kayo mata nagpasyar. Kasla nagtulag kayo. Ay, saan kami ang nagtulag? Nairanra na lang nga naggidan kami. Ada pagsasao, Mang Fernando. No amom ti agade, uray tad adot na inom mo adanom, kan nagrenrenag ka. Kwa, saan anarigat a pagsaritaan dayta, Rodolph? Uray tasan amay may sa ti aldaw. No pa'y rabi ita. Ani Nana Martina Valerie. Agsarsarita dan sa kinipipita iti beranda. Ay, sulat ang arudan ti pangyawatak. Iti daytoy isagot ko kun ka aroyal bibingka. Panawan kayo pa'y kanibali re Rodolph.
inagtanunan ni Nana Martina iti beranda. Makapelo day ta alakay. Kasla bumalaymutan nga muna ti turturungan na. Abay, nabayag ka din na paspasyaran na ka nila kay Fernando. Italaan. Mas dawag nga ron no niya ti kaadana. Kung naggidan kayo pa yun. Agpada ta sa adi ba katurog, Pipita? Ingka man kiti agtibre ti kapita ta. Oray kat adda na iti royal bibingka nga ibulon ta. Sagot ni Sir Fernando kini Madam Daytoy niya, Nana Martina. Paborito pa yarot ni Madam Daytoy. Oray ta, talon a karton daytoy. Saan na maibus amin? Di ka tumot lang makaturog aging ka di makapano ni Rudolph. Kahit na kayo ngay, Nana. Saan kayo ka di pa'y mata makaturog? Akit agsarasarita tapay laang Apag isunto into no makapagkapeta. Agawid tumot nga ta ni Rudolph. Ay, naimbang na makaturog pa'y ni Nana Martina. Apay nga agkape. Nang ka nga ron nakasta, Rudolph. Ang mga mansyon ti balay mo. Kun nagadupay nga tatilugan mo. Naku namon. Maumagpaikit din namang kitkita iti kaado tilugan ko Nalakok pa yan ti daduma. Planok ti aglako ti tiket ipapremyok day lugan kung agbalor iti 3 milyon. Nalamiis pa ilang talaga ti panawat. Napigsa ti hangin. Balere, sakbay nga agpakadaak. Ibagak pa iti rantag. Damo pa ilang nga makita ka. Natukayan tiriknakan ka. Ay na, ibagbagakon kan ka. Maudi day tuyan apan ang pasyar mo kanyak. Ha? Basta da kadagos? Timingpal akinamalas. Kabagyan samat ti banyas dayjay alakay Fernando. Niranranakat lang aminan nagiddan kami ang nagpasyar kan baliri. Basta da klang dadagos. Nasaysayaat mo. Tanaan mo madagos ti panagam kan Madam Baliri, Sir Rudolph. Na? Tiyag sayang kay ti oras. Anyaya ti bagbagam si kakatulong. Sanak pa yung amam mo Talaga, saan kayo pa yung amamaw? Tayo pa pala makita kayo. Nabit ka no pa'y mat nga agam mo kayo kini Madam. Apay, nabayag ka ka din nakatulong da, Pipita? Nasurok pa lang makabulan mat, sir. Alangan mat. May mesa ti bulan iti nga to. Awan tamat iti Jupiter. Ay si Saturn. Atun sa ti planeta ti 2 bulan Sa bali ti sungsong batyuset. Bulan iti kalendaryo ti kahit ko asawan. Baro atawan ididimtingak dito'y balay dagiti amo. Makabulan ko nakaraw. Di kay makawawa. Amom nga raw no ada nobyo ni Valerie. Wano ada gararam kun kwa na. Si kalangan mo ka nakaiturod na garam kan kwa nga. Suplada kami ni Madam. O di mo pa yung mamaw. Oray man kiti suplada. Nadungdungo kanair irot ti arakop ti suplada no mapaamom. Mapaanak man langan. Sige sir, tapos makaturog ak matan. Di ka matlamin masibot-sibutan. Hay, magyaman nakapaw. Thank you Lord. Napanan di pangas. Ipangpangas na abak nang. Awa magkaisus ka nagatibagbaga na. Di pa'y makaaw-awat. Masahapol pa'y ay may baga na kanyak. Anairot ti arakop ni Madam no di kat bastos. Ay! Simra ka kun iti kwarto. Idirimuar kayo kini Rudolph anang itulnog kan kwa na iti gate Pipita. Anya ti imbagbaga na kan ka. Nasakit-lakit iti tinakam na abinasted ko adagos. Nagadupay nga taas sa una kanyak. Saan ka no ama-awan na ni tinamnama, Madam? Aglalo ta awan ka no tinobyo. Kasano ti panakamunang awan nobyo? Imbagam ka di? Pasensya kayo na kuman, Madam. Nagdamag naman. Uray man kidi awan nobyo. Talaga ajak pa'y napadasan tinakinobyo. Gaputa awan planok ang makiasawa. Saan ka man ano bakit abalasang? Saan amadlaw abakit akon? Saan kayo pa'y abakat? Itinasuruklat rin tatawan niyo, Madam. Kat, anya ti kayat mo asawan iti dayta Pipita? Ti kayat ko asawan? Ubing kayo pa'y? Ngam saan nga ubing ti panunot ko? No datuma, natataengak pa'y ngam ni Mama nga agpanunot.
Kadan sapay kiti uban ko. Nasakit ti ulo ka nabigatan. Nakapsutak. Arak man ang dito isang sangwag. Napuyata naggaputi sakit tinakom ko iti panang bastad ni Valerie kanyak. Kakaisuna nakaturugak. Nagmadipay tinatagtagainap ko. Ay, tayjay mat ala kay Fernando. Nagregalo gayam iti bibingka. Ay, salbagan alakay. Ang saanak amaawanan iti namnama. Tay kunada iti English. By hook or by crook. Wano iti Tagalog, kung hindi makuha sa santong dasalan, kunin sa santong paspasan. Talaga asuplada ni Valerie, Pipita. Awan, tik-ikan na uray asino. Bininin naksak na pimanaw. Ngayon tun maminsan nga pasyamanan ni Rudolph. Saan ko kano paspastrikan? Inrap-raban lang kapay. Di nalatabay an idang agpasyar. Awan mo't maarabidan ano talaga saan na kayat? Awagak tumanta bagbagaak an naimbag. Amang ano, da saan na nagustuhan ni Rudolph, nana? Napresko, kan pangas ngagpaiso ni Rudolph. Ado nila sisingpat ang nagaram kan kwa na. Ngam, agpapada ti trato na kadakwada. Nagsapan nga umawag ni Sir Fernando. May di tumot namin na Rudolph. Agran na, nalakit din. Naglaw ko kaya napastidyaran na alakay. Hello? Jack na ibaga ti rantak idirabi Ta nagrana kami kan ni Rodolph. Imbagam kumalatan, tawan matdakas na. Amok, negosyo ti pagsaritaan ta. Pampanunutak na Rod no umay kamanan di opisina. Uno siya ti umay dita. Adoter aramidag, kastoy ti pamayam. Pa-isave mo, dagiti record, taiyag mo ditoy. O sige, dahi ta nga Rod ti aramidag. Umayak to inton aldaw. O sige, katnay. Ang mga no makasingaak. Nasikap alakay. Siguradong agsango kami ang mga da. Anyalaangan ti mako na dagiti makakita kada ka na. Uy, nagadumat gayam ti empleyado mla kay Fernando. Nagpipintas pa'y dagiti empleyado mapabalasang. Kan natataar dagiti babaro kunam. Kan oray dagiti naasawaan. Naloko ka ala kaya? No, at na makurso na daam kadagiti emplayadak, awan ti dakas na. Angam ni Beverly sa langan ti awan nobyo na. Isupay ti kapintasan. Kapadpata ni Valerie asuplada. Kasla mamumlao na yan ni Valerie. Nung atay ibagakin ko na dagiti bagbagam. Rodolph. Anya kayam ti maipaay kuken ka. Ni Valerie lang ti kayat ko apagsaritaan ta. Oy, balbalagan ka. Saan akaribalan? Lakay kayon. Ket aglugad lakit din dagiti susuopyo. Ubeng ken nagugwapuak ngem kada kayo. Bakbak na ngakpay. Inton maminsan lat nga rudan no saan ta matuloy ita amiga. Bye. Pipita. Madam! Umayak na, madam! Sana matuloy ti papanak inton madamdama. Iso adi tuyak matlang amangal daw. Rawarak tulangan inton malam. Sige, madam! Awagak kumalatan di Valerie. Nasa isayat no makasarita kiti sangon-sango. Pamparak agpasyar ije opisina. Nabayagan adyak na pa ni Jay tad-adan at ibalasang ko timang tartarawid-wid. Panawin mo't ngagpaiso nga ginana kayo, madam? Saan kayo pa'y magkidyan at ang ano na yan? Sige, Pipita. Indak man nagipakti ti kwarto. Ay, nana! Siya kunti mga rami diti na Jay! Kabailak da ito, Pipita. Gagangay lang ti natangan Kaski ni Valerie. Uri nakadaldaliman ti pamayan na iti kwarto na.
At danto pa'y la makita na ang masapol nga ipaknina. Naklakit din na sino ti ko na ti sekretarya ka sa nga ili. Si Kamat Gayam, Rudolph. Saan ka di? Ang nagsaritaan tan idirabi Adata dito yung opisina yo. Saan nga igibalay yo? Nalipatam sa amat ti jayakan ka. Saan nga interesado? Ang mga no iskam dayta. Wenukas iti na istorya ni Pipita. Anapadasan ti amo na idi. Dinawatan da iti dakkel agatan. Ngam sindikato ti droga mo't gayam dagijay na isarsarakan na. Oh, naimbagta sana na iramraman ni Pipita. Saan ta napagsaritaan pa'y dayta, Rudolph? Danda ni pangal daw gayam. Kasano nga rod? Sige. Inton rabi ilat ang arudan. Saan ka kadi amakaw-awat? Imbagak lang arudan. Asaan nak amabalin apasyaran? Nabilin kon anaimbag ni Pipita. Saan kan apulos amakastrek ijay balay? Adamin dito'y dagiti record ti kumpanya Valerie. Kita to anaimbag. Pasensya kayo no mabayag pa'y dayto'y a proseso, Sir Ferdy. Agyaman na iti tulong mo. Gurder tapay lagayam iti kananta. Amang ano, mabisinan ka. Gurder ka pa'y lang iti danom. Malaksid no mabisin kan. Naglalo ta, lumakay kayo. Malagip ko gayam. Amang ano selos ti asawa yo. Amang ano ada nakasipot kan ka kat pagamon ada sumpag amang pungot kanya. Saan ka madanagan? Awan ti asawak, Valerie. Ni Rodolph kit di amang ano pagsilos anak. Ay na, saan nyo man nga ipalagip da di alalaki? Amang ano mapadasan yun ti saan pa'y anangal daw? Ay, diyak matan nagawidan ti dilak. Ti kayat ko asawan. Amang ano panawan kayo. Amat lagayan ti ibagayo kanyak, mama. Saan kayo kuman nga may dito opisina? Valerie, saan na kumakagura? Uri di mo pa iunay am-am mo. Pasaksa kam adagos iti agkakasakit ka sao. Amangan, no dahi ti pakaisag makam. Amangan no mabalin nga ijay ton balay apagsaritaan tayo dayta. At adalag dagiti records ti kumpanya ni Mang Ferdy. Nagkita kami iti restaurant. Naimbang mata kinayat mo ti nakipagkita ko na. Gapo, ta negosyo ti nagsaritaan mi, mami. Saan nga agaram dahi kanya? Kagura ni Valerie nga agaram magkinkuhan. Diyak pa yan mapasyar di balayda. Lukluk ko naksa nila kay Fernando. Sinurot ko ni Valerie. Kat nagsarak damat gaya iti restaurant. Nagkasatanday di alakay. Nasapak sa unay anay anak. Sana mabalinday to'y. Lakay kit din ti mga atiw kanyak. Sir Rudolph, takay yan? Saan pa yan nakasangkot ni Madam Valerie? Saan ani Valerie tirantak Pipita? Sika. Madanagan kan sama to na yan. Nagbidot kay ti pampanunutam. Saan kang Arman? Pagan ano ka mat? Nye sir, managsida kayo ka diti sili, wano? Managmula kayo ka diti sili di lugar yaw. Nagkasang ti pa nagsarsarita yun. Adan sakit di sirib mo katulong Magustwak man titiradam. Adala kayat ko adamagan may panggap ka ni Madam Valerie. Nakasupsuplada ng aming kat. Kastan tinadanan ko nga galit amo kabalasang manipod dimte nga kakatulong da. No, day tati kayat yo amamuan, sir? Saan lang nga day tati kayat ko amamuan, Pipita? Sumrek kayo gayam? Maktangan kayo lata nakatagdara? Amang ano panunutin niyo pa yan, kamutek sa nga ili? Uray dito talatang agsarita. Nagtraining ak asoldado idi. Iso narwamak nagtaktakder. Nabayag ka din nila kay Fernando amang paspasyar kan Valerie. Di pala pa nang danon nyo, ti malagip ko pa nagpasyar na. Malaksid kan kwa na. Ado ka di pa ti mang paspasyar wano agar-aram kan kwa na. Wano adan nobyo na isa suplada. Rita! Sir? Asino do'y takasarsarita?
Di mo ka pastrakan? Ni Nana Martina, sir. Oh, Rudolph. Kapag gaya. Padulong na ba, Pipita? Sir Rudolph, dumaran kayo kanyaw. Matabagayang nagman-maneho ka, Valerie. Masol ko pa yung madisgrasya ka. Insan din ko ti kotse, kitay nang nagring ti cellphone ko. Basta pa siya rin ka dita balayo, awagan ka lang. Amangan nuan niya ti panunutan dagiti kaaruba yun masan sana pa siya rin ka. Apaya dagiti kaaruba mi, ti panunutan nyo, Sir Ferdy. Wan gayam, sikat ikang runaan. Kan kababain kan manang Martina amamim, ni Rodolph pa eh. Inramraman mo pa'y ni Rudolph. Itaan to, no, makapasyara ki jay opisina yun ton bigat. Sumipkat nga minan. Man-mano ti magnaalugan dito eh. Nay, inidot na antis telepono na. Nalugan ko ma. Kala at akimambyo itay na dakaamat ko niya. Malipod nagbalasang ni Valerie Rudolph. Awan pa'y nadamag ko anobyo na. Kanayon nga ibagbaga na asaan na apagan ti agasawa. Sayang ti kinapintas na. Yan ti kinasirib na no kasta. No makiasawa, ay umado ti masirib. Kaya't ko kumamat nga agasawa. Uuray may salaang ti maiyanak na. No kasta. Ni Nana Martina ti makatulong kanyak. Sana kon ngagbayag Nana Martina. Hindi Valerie samot tinday siya yung busbusina. Pipita! Inkaman kita inday siya busbusina. Sus, nalpas. Pagsasawanak mananday ti a Valerie. Apay nga ka dito Rudolph. Nalpas talang arudan nga agsarita. Anya nga tati rason ko. Ni Pipita ti rinantak. Ang gaputa nakita ni Nana Martina, pinastraknak. Agpalusot ka pa ilang. Anya ko mati ibagam kini Pipita. Awan ti maaram mo. Pagtatak ko nam ni Pipita. Masakitan ni Pipita iti dayta nga ibagbagam, Valerie. Uray katulong lang. Dapamuyaan na. Tana ka man? Sige. Anak nga rodan nga agbayag. Nagpakada kitaan kin Nana Martina kahit gumisumat adumteng ka. Kuy daw ka kanyak. Maamuak lang nga niya ti imbagbagam kada Pipita ken mama. Uray an niniwan mo. Saanan ang makaasidag ka niya. Jak amo no asino ti imalaam talakatangtangsit ka kadagiti agar-aram ken ka Valerie. Kasla pagin inawam ni Rudolph. Anya paginawan ti bagbagayo mat mami. Uray agina tayo. Saan nga agpada ti ugali tayo? Daydi dadi ti kapadpadak ti ugali. Naunget daydi Panfilo. Ngam amu na ti pagluglugaran na. Ado ti gagayam na. Una, tagpapada da amam Marta. Ay na, kagurak launay dagiti lalaki ang nakaistampay di ta kalsada. Apay kat, saan da ka matngan anwan? Saan da ka ama iturod abastusan? Tarara da pa'y unay daydi Panfilo. Ay na, isardang nyo daytan mami. Pipita! Umay ka man ditoy! Valerie, saan mo apagpapungtutan ni Pipita? Siyak tinangibilan kan kwa na apastrakan na ni Rudolph. Inton maminsan nga umay pailang dayjay arudo. Saan mo apastrakan? Uray bilinan na ka ni mami. Valerie, anya ayaday tang ibagbagam ken ni Pipita. No tao asumangbay, masapol nga irespeto. Ni Pipita ti kasarsaritak mami. No madanunak ni Rudolph dito'y balay. Noan asyak ti pumanaw. Sikat ti pumanaw. Maawatan? Uwan madam! Anya, matanda diyang imbagbaga ni Madam Valerie. No saan asyak ti pumanaw? Isuka no. Mabalin ka di ba't nga ron? Malaksit no agkasira. Tat no maliklikan na dagiti agar-aram kenkwana. Ay, talaga asan nangik ikam dagiti agar-aram kenkwana.
Asus, ni Sir Rodolph tayo mawawag kanya. Talagang sa di maligdi ka na may ramaraman na ka. Hello, Sir Rodolph! Naimbag man ta si Rering ka pa, Pipita. At dun sa orayong amangawag kan ka, kuno matama ka nga at akachachat. Ay, awan! Ada, Facebook ka. Yung jak una ilukluktan. Ay naimbag pa ikan kata na sayati pan nakisaritang kanyak. Si kalakuman ni Valerie. Anya gayam ti kun na may panggap kanyak. No, maiturid mo. Isuntot ka sa ritang. Jak man namon no apay akagura na klaunay. Saan mo tadagas ti agaram? Saan na ka nung na kaya ti makiasawa? Ay na nagsayangan no kasta, Pipita. Awan pa'y ngamin kadate ko inton Valentine's Day. Nakapaturog ni tangay bagpagayo, sir. Uray samot si kagat di mo kahit iparam. Ay, sinda kayo talaga. Makaturturog ako, sir. Hindi pa ako sa cellphone ko. Dita. Punyatan nakitinda di aruta. Para dahil talang ibagana kanya. Kundi kasarita na ni Madam Valerie no maiturit na. Anya nga ta tinasaya at nga aramidag. No sarmingak tilangak. Adamot langak ti kunak. Tanya nga rod kat adamot rupak. Man ano asang wunak. Tadikit di nakatangtangsit. No muna tasan ko akayat ti matangtangsitan. Pudnon sakit diti ko na ni Nana Martina. Asaan akayat apaaram ni Valerie. Ay, pagkaturog ak sa matlangan. Iridip kon, tabarang nasinsin ti panunot ko inton bigat. Nagsapa kayo anak karing, Nana. Nagsipngat pa langit iruar. At indog pa lang amin ti Rabi Pipita. Ore alas 6, nasipkat pa ilaan. Ginundawayak ti makisarita kan ka. Tamat maturog pa ilaan ni Valerie. Saan kumaarumbang mairamraman ka ka? Hawan nga ron. Agasin niya wat dahil dyan yung bagana. No ka no pastrik pa ilaan ni Rudolph. No sana siya ti pumanaw, iso ka no. Kasla nga rod saan na makadapaw ni Rudolph. No saan nga min akayat ni Valerie, saan nakuman nga ipilit pa'y. Uwin kumangag pa iso. Maawatak matkiti. Kasta talaga ti agay-ayat, Pipita. No masunutan pa ti yaay ni Rudolph, oray siyak tulagan ti makisarita kan kwa na. Huwag kayam, mangtimpla ka man iti kapik. Wen madam, mabit lang. Agtugaw kayo. Naimbaglangan, nasaan kayo anabugkawan, Sir Fernando? Ti amok at sinapa ni Rudolph ti magpisit kan. Kasladyak mamati akabaalam ti bubugkaw. Nasingpad ti lang ang Valerie. Nalaing kayo mat amang lokoan niya. Di yung kadinadlaw, anaungat, dagiti mata. Nagbayat nga ro dagiti matam. Amom daydayawan da ka dagiti negosyante anatultulungam. Nasingpad ka kanumet. Nasingpad ka talaga? Ngam dagiti agaram kanyak tijak magustuhan. Saan pa yan nala daw para kan kaday tabanag? Sayang ti kinapintas mo. Kaya't yu kadi, iraman kayo akagura. Ida pa kung ta cellphone ko. Kat saan dakto apulusan makita. Kaya't yo, ha? Sakpay ako manawag Pipita. Bilinan ka pa'y anaymbag. Ngam naturod launa yan ni Rudolph. No may turod na pailaan ti agparang kalpasan a pinagsasawak. Talaga na puskul ti panagprupa na. No, magkitiawan kayo, madam. Saan nalakit din nga ipilitan ti sumrat? Pagsasawam, no may turod mo. Bayam, syakton ti makisarita ka ni Rudolph. Mami, ni Pipita ti kasarsarita. Katulong ni Pipita. Saan mo ko mga iramraman? Uray, tasyak mo tinangbilin ka ni Pipita anang pastrik idarabi Agawid ko man ngam isumat na dumtang. Makamu kayo man lang. Nalalaing kayo pa'y ngam siya. Nakmanlagtigo sa. Tikmat na mauray na arumwar ni Valerie. Sa daytoy ala kay Fernando. Saan nasungsung batan ti awag ko kwa na. Sulot sa amatan, tadi na magti panagring ti cellphone na.
Hindi ko makasarsaritak kabayatan ti panaguray ko kung Valerie. Asumrak iti trabaho na. Idapak man langan ti cellphone ko. Hello? Sino tayo, Toy? Ne, sumungbat mo lagayan. Ni Rodolph daytoy, lolo. Ay, uncle. Nagbayag kayo kit din na sumungbat. Idapak ko man ti cellphone ko itay kat. Kagap-gapok namin iti banyo, Rodolph. Itay pa lang umawawag ak. Nagbayag kayo na nagdigos. Uno, nabuntog kayo naggunay. Pasensyakan. Nagsapag ang aminan nga umawag kat ne. Oras ti pa nagrurumpwat. Nawaya ka mat nga umay dito palay, kan pasyaran na gidyo opisina. Umay kanto man nga rodrautan ni balayo. Agin inom ka mat lang iti arak. Kan manon, kan may isa nakapsutak nga uminom iti arak. Maparte ka kadagos. Sige. Sige nga rodan. Bye. Dayjay sa ni Valerie. Naskan makamakam ko ni Pipita. Sakbay ama erikop na tigay. Uray, mina na Martina, Rodolph. Kahit nakakano ang makasarita ha. Ay, nervyos aksamot tan Pipita. Numuno ta managkapiak. Saan ka nga nervyos ha? Awan matinakas nga ramido ni Nana Martina kan kakan. Mabalin la kami apanawan ka ni Rudolph. Tapno maituloy mo ti trabaho, Pipita. Sige, madam. Ituloy ko tiyang sagad iti parangan. Apag isuntaw nito nagawin ni Rudolph. Ay, pasensyakan ka ni Valerie. Talaga anatangsit. Nadlaw ko nga rod, Nana Martina. Si kalaangan ti mga awat. Ken tapno awan ti problema. Sardingam laangan ti anak ko. Talaga asaan nan akayat ti agpaaram. Ne, sana mabalin na? Ay, ti saan mabalin, Rudolph? Saan mabalin ang mabastudak, Nana Martina? Diyak pa'y ngamin napadasan tinapaay. Imawag itay ni Rudolph nga mawar matkas ka nagatimbagan. Wano di na naibagatirantana. Tay sumot na nita inadap na ti cellphone na. Kamin! Saan na nagkatarang ka dahi taridaw? Nagdiretso ako dito opisina, Sir Freddy. Ado nga tinas ka na pagsaritaan tayo, may panggap iti kumpanya. Nakitam ka din no anya dagiti problema iti kumpanya, Valerie. No anya ti mabali na solusyon. Dayta, ti pagsaritaan ta. Agurda na kiti makan. Addaam mo kapag leksyonan, kat may deliver oras sa kayat ko. Saan tayo ang maibus ni may sa lechon? Malaksin no lechon mano. Napagtibayo nak ni Rudolph iti dayjay ana ibaga na Pipita. Saan mabalin kunanakit din? Ay, talaga ngay ayatun na ni Madam Valerie. Siguro. Saan na kayat ni mapaay, Nana? Ipilit na nga ron ti bagina no saan akayat ti anak ko. Malaksit no adadakas apang panggapan na. Ha? Saan aya? Nakabutbutan nga panunutan. Ay, jak madesisyonan no agsuplungak iti polis. Wano awag ak ni Valerie. Relax kayo lang, Nana Martina. Saan mat nga tapang taday dyan ngayon baga ni Rudolph? Saan kiti akas ta, Pipita? No saan na maawat ti panakapaay na? Ang mga no makapanunot iti di nasayaat. Ay, ni Valerie mo't ngamin. Nakasupsuplada ka na giti agar-aram ken ko anak. Awan, ti mabalin tayo, no kasta ti ugali na. No asino kiti at ti malalaan na. Naungat day di Panfilo, nga mamuna nga ilugar. No anya ti kunayaw, no umay ka man ni Rudolph, kasaritak to. Siyak ti rumbang ang makisarita ken ko na. San arumbang amay ramraman ka? Tagpapaay ka akatulong me. Nung anda may itulong ko, awan madnakas na. Kastoy latan ti aramiden ta. No umay tumanen ni Rudolph, ibagam akayat ko akasarita, Pipita. Ken saan mo nga idandanon kini Valerie? Kabisado ti ugali ti anak ko. Palaban, ket salangadan na lakit din ni Rudolph. Oops,
Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Yawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Madita ito ya. Saan na kayat ni Valerie apasyar kiti balayda? Sa iso, timang danon kanila kay Fernando iti opisina na. Jak ngarod mainsulto ti kasjay. Kay kayat na day jay alakay ngumsyak. Mukgaya man. Sandak mat ngata amalasin dagiti empleyado nila kay Fernando. Usarak tirayban ko. Agpamaranga ka kliyente ti kumpanya. Ni Pipita. Awagak man kit di. At dadamagak kan kwa na. Agyaman naklaunay kan ka. Laga na laing ka. Kasano nga taang makapagsubadak kan ka, Valerie? Saan na libre ti serbisyo? So nga umawawat iti kastoy a proyekto. Tapno man na yun ang tisapol ko. Sana dagkan a kumpanya ti negosyo mi? Nakasagana nga bayad uray mano. Saan ang magatadan tinaitulong mo kanyak? Angam saan pa'y matanalpas? Talaga saan pa'y analpas? Ikarigatak nga ipalpas tapno maksayan ti pampanunutag. Ado pa'y namin ti aguro-uray asumaruno at trabaho. Awisan ka kumaamangal daw tayo ti restaurant. Agorder kalangan, Mang Freddy. Diyak kaya't amaulit ti panakikuyog ko kada kayo idi. Amang mapagbiddo tanda tayong agnobyo. Diyak la mabainin? Laklakayan akon. Uray pa'y. Baunan nyo latan ti sekretarya nga agorder, tay ituloy tayo dayto. Pero, ti mo awang dito cellphone ko. Kanya nga ti baka na kanya. Hello, Rudolph? Naimbag man tayo mawag ka? Kahit nakakano ka sarita ni Nana Martina. Sana ka makapagbayag ka makisarita kan ka, Pipita. Adala kaya't ko adamagin kan ka, may panggap ka ni Valerie. Anya day, Jay? Agkan kanta ka din ni Valerie nung madamang aglutloto? Manipod din te, nakakatulong da. Diyak pa'y nakita naglutaw. At daakbot nga may nakatulong da para lutaw. Apay nga rod nga aglalakay. Iso ang mainsulto ag. Sige nga rodan. Kinidip ng ti cellphone na. Anya day, Jay ang sinaludsot na. At daytan da Valerie kan Fernando. Nagmayatan ti panagabay da. Kasla agnobyo dan. Kaslamot na pagusto na baad day talakay. Asidagdan dito'y pagtugtugawak. Agyaman na kiti atu-atulong mo, Valerie. Ano ata ka sa bulama? Umawag ka lang ta. Sige. Madi at talaga dayto ya. Tsak ipalubos nga atiwan nak day talakay. Rodol? Anya ti kadam nito'y? Apay asursurutan nak. Talagang sakit ya asursurutan nak ka. Ops. Saan ka nga agungat, Valerie? Awan tayo di balayo. Di ka mabain nga agungat? Ado ti makakita nga empleyado ni Sir Fernando. Basol mo. No, mabugaw dagiti customer da. Anya ti pagkitkitam kanyak. Diyak at timbangan ti panagsaok. Anya kami ti kadam nito'y? Naira na lang nga nagdanon ta dito'y. Anya mat tinapatag-arantak kini Sir Fernando. Talaga si Karuto. Nalawa ti taaw apagkalapan ti pambar. Kan? Nalawa apagkalapan ti ikan kunam. Amang ano sa bali ti pagtungpalan ti saritaan nyo. Itulog ka naging kayo tinang iparada ami ti Kotse Valerie. Subliak to ni Rudolph. Saanan ang masapol nga itulnog nak, Sir Freddy? Agyaman naklangan. Kasaritam na tanday ta lalaki. Mabitlaan. Ada pa ibagak. Sumaruno aktukin kay di opisinam. Ada pa saan ta analpas ang nagtungtungan. Sa anak nga interesado iti ibagbagam a negosyo. Amangan no iskanday ta. Narigatan. Namasayang lang ti kwartak. Agan-anad ka nga rod. Ti kayat ko asawan, agan-anad ka iti panagmanehom. Aglalo katada ka no agkumaw iti awan asawa na. Aglalo dagiti saan na pa'y akayat ti mga asawa.
Anya ka diti maipaay ko kan ka, Rodolfo. Mangan kagayam, saan mi ana ibus kan Valerie ti pina-order ko iti sekretarya kanan be? Nangan kayo gayam dito unag ti opisina. Di pa ikat kasla nag-date kayo. Ay, makapapal ka. Anya kung matiapalam kanyak, ado nga to ti kwartam. Ado ti problema ti kumpanyak. Saan ka nagbidot iti dayta lakay? Basta kwarta gabor. Numait la ko man ni Valerie, ore agasawa kami na dagos. Ore isara ng tinegosyo na. Talatan agan anak no kwa. Anya nga rod ti apalam kanyak. Inikan na ko ni ti ultimatum ni Valerie. Saan akon ang makadapaw iji balayda. Naimbag paikin ka tay supayan timang danon kin ka dito opisina. Saan nagmat nga agar-aram kan kwa na? May sa certified public accountant ni Valerie. Kat agpatpatulong ak kan kwa na iti parikot ti kumpanyak. Naimbag no kasta. Sabali na saritaan no karibalan nak. Saan ka nun ang makiasawa taawanan ti Serbina? Nailabasan iti kalendaryo kat saan ka nun nga ganak. Nakapoy la ti lalaki adi makasikog kan kwa na. Amangan no ipulong nak ni Valerie. Kat adada na kagura nak. Saan ko nga ugali dayta? Saan ang nasaya at ti lalaki alabid? Saan ka ngagdanag? Saan arumwar ti anyaman ang nagsaritaan ta? Dayta man, dayta. Nasaya at no kasta. Sapay kuma. Tapudno ka alalaki akasarsarita. Mabwisit na umay iti dayjay aruton. Amuna lang arudan akagurak amakita. Amok, nagpambarla nga darantanak kinila kay Fernando. Nalimot lakit di asinorot nak. Kanya ko matiibagana iti dayjay alakay. Malaksid. No pagatapan na agar-aram kanyak. Katbut-but nganak. Ang mga no sinurot nak pay dito opisina. Ngam nalipasan anatulagak ti sekretaryak. Awagak man kit din ni mami. Tapno da pangipit saak itigurak. Mabainak lang amin kin ni Sir Freddy. Kan amangan no mangag dagiti empleyado na ti panagungot ko. Hello, mami. Ay na, masurunak man kin ni Rudolph. Kagurak lang arudan. Sinurot na kitin iti opisina ni Sir Freddy. Saan, mami? Amok kontrolan ti bagbagak. Kan kababayin kin ni Sir Freddy. Wan, mami. Amok ti aramaydag. Kan padasan na ti mang bastos kanyak. Jak kabutang. Ay, mami. Idipak manlangan ti cellphone ko. Pagarupon nga ta ni Valerie amalilaw nak. Ket no siyak ti mga alilaw. Imbaga ti sekretarya na nga awan kano ni Valerie iti opisina na. No nakitak ti kutsina ang nakaparada. Subyak tola angan inton madamdama. Agdiretso akon agtok-tok iti opisina na. Malagip ko gayam. Nalipatak matan nga dapapanak. Sayang dayjay. Talaga asaan ko amay turong ni Valerie Pipita. Nagkita da kano kini Rudolph iti opisina ni Fernando. Naibag, tamo na tinagbain. Kat tinimbag na tinagsao. Binagbaga ang agtantanang kuma. Inindap na matan di salpon na. Amangan no, at napapanan na. Wano, at napatid nga ramidan na. Saan na kuman nga awagan? Inawagan na. Tapno ada pangipiksaan na iti pungtot na. Ngam ka po taam muna at ngarat ti ugali na. Inidap na laangan ti cellphone na. Ay, narigat amabaliwan ti ugali na. Talaga nga daw nagiti kasta at tao, nana? Ti pakadanakak. Ang mga nuday tati pakaisagmakan na. Iso kaya't kumanan akasarita ni Rudolph. Nagbayag lakit din ni Pipita ang mangilukat iti gate. Nakasaritak idin. Ngam
Masapula makasaritak manin. Ang mga no agul ulbud lang dahi ala kay Fernando. Padasan na timang ribal kanyak. Hagalwad kanya. Ngay, kunak no nasapa sumangpot ni Madam Valerie si kamat gaya mo daw. Ne, ang mga no nauma ka na iti panagrupropak, Pipita. Nagkapuak manan itay bigat. Saan nga min natuloy iti pagnak? Sayang, dandani may 1 milyon dahi at transaksyon ko. Talaga nga doon ti kwarta man niya. Ay wala, graman san pa'y anaiggaman. Naimbag nga rin may ka. Kahit nakakano kasarita ni Nana Martina. Naimbag pa ni Nana Martina ta kahit nakakasarita. Mas daawak man ngamin kini Valerie. Gwapo ak matitikunak. Adda ka no napapag kapag salitaan niya. Ala, sobrang kan. Ay, mapag-nervyos nakasamat dahi apakat. Sige, sumurot ka kanya ka. No siyak ti mang butbutang. Anya nga tati ibaga na kanya. Saan mo kumaakagora dito nga ibagakan ka, Rodolph? No siyak lang. Palubusan ka amang pasyar kini Valerie. Kahit dakpay nga ta manugangan. Naggwapo ak matitikunak. Adupay ti kwartak. Awan dakes na, ano kas pangarigan ag kinawatan kayo? Umapalak nga rod kinila kay. Damagak man kada kayo, Nana. Agsilosak ngamin iti dayjay lakay a Fernando kahit. Managkanta ka din ni Valerie, naglutluto? Sana man nagluto dayjay. Kastoy. Naibagam ka nung amin kini Pipita, asaan amabalin, asaan nakaakayat ni Valerie. Anya ka di kayat mo asawan iti dayjay? Ay, jak nga rod kayat ti mapaay. Ni Valerie pay laang tinangpaay kanyak. Apay garod nga aging kaita. Awan pay asawam. Kwa? Sa bali mo klase da ito'y abakit. Agpagpakaasi akan ka, Rodolph. Saan ko maati kinasuplada ni Valerie, ti pakaisagmakan na ken ka. Apay ko may sagmakak. Ay atak nga rod unay ni Valerie. Anyamat tayo ito'y anak kay Fernando. Pudnon sakit iti atap ni Rodolph. Mainayon sa mana napagaypladak. Valerie, nasapa agapin man ang iji opisina ta dadarayak nga okasyon. Ay, delikado da ito. Awisan naksakit di pareha na. Yung gaputa nasapa pay. Napanunod ko ti dimawas. Tapno, kumusta at ti panagawit mo? Nasayat, Mat. Sinurot nak ni Rodolph. Ngam nabilin ko na imbag ti sekretarya. Napingat sa ni Rudolph nga agar-aram kan ka. Saan ta napagsaritaan da jay alalaki? Mabainak nga agungat iti sangoyo. Sige, sa anak nga rudan nga agbayag. Nanakagayam mapabot ganday ta alakay. Ni Mr. Lides man ito'y umawawag. May samot da ito'y alakay. Nudyak laki na adalan iti kulihin. No, apay nagiti balok at magustuhan dati agaram iti balasak. Nairamraman akpay napakatanan. Masurunak man kena na Martina. Saan ka mapawilan no kayat ko apwersaan ni Valerie tapno maasawak laang. Aramidag. May samot day jay apipita. Ti nakit din imbaga. Noan niya ti ibaga ni Nana Martina kanyak. Nagagara naklakit din. Bidot ko. Tadyak mo't nagdamag. Ne. Tilugan nila kay Fernando da ito ya. Nalpas. Nakaunamot ang tiluko. Kaya't nan sakit di ti makaraman Kaya ka nakapanaw ni Sir Ferdy. Kasi no ti kasarsarita na. Ni Ruda. Iunan pa yung lalaki. Oo, nagdakasen. Payat pa matlati andar na itay. Di mo ibaga pabasulan na ka nang dadali tilugan nyo lakay Fernando. Kasangsangpet ko lang. Valerie.
Talaga asan nga inggaan na ya. Uray dangdanggan ni Sir Ferdy. Jack mabain. Nasaysaya at namaamuan na ti ugali. Apa yun? Amo, kay Fernando, no saan mo mapandartilugan mo ag taksikan? Panawan na kamin ken Valerie. Kat, anya ti panggap mo, ha? Ay, Jack paikit din. Masursurutan ti panunot kon. Ay, pag nervyusan nakmat ngamin Valerie. Pampanunutak mat na ti kotsem kuma ti madadaal. Tapno itulnog ka kumamat kat. Kasano amadadaalan na? No kabarbaro tilugan ko? Oh, naglakan amadadaan? Kat no nagninat pananggatang ko iti daytoy? Kun uray madadaalan ak. Nung ka amakilugan at kan ka. Napangina unay daytoy a babae. Nijak makatapon. Sige, padasa ka pagandaran man ang tilugan ko. Bareng mayatan. Kasano nga rodan nagtudo? Uray kumtera. Kayat ko pa'y tagsakit. Nagkimat ka nagrood. Ang mga no di mo pa'y mapuutan ti mga rakop kanyak. Surusurunan na ka talaga niya. Agandaran tilugan ko. Kasano nga rodan? Parawan kayon. Agawid akmatan. Itay kumapay lang ang nakapanawan. Kung saan makataktak daytoy alalaki. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito Istorya TV Bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, tapno tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Ay nga day giant Pipita. At ang samot na disgrasya iti sangot ti balay. Ni Madam siguro dahi nagbusina. Amang ano dandani na ilabas, kat naigulpi natin nagpreno, iso ang naganit iti pilit tilungan na. Yung kakitaan Pipita, ang mga no ni Rudolph Dayjay. Talagang saan na nga inggaan ni Valerie. Muna ta saan na maawat ti panakapaay na. Ay, agon on iti cellphone iti kwartok madam. Siyaklat nga rodan ti mapanmangilukad iti gate. Ang mga no napatagasong batam ti cellphone mo. Mapanak nga rodan madam. Ay, makaguran sa kiti ni Madam Martina. Ti amo, ni Madam Valerie ti mangawawag kanya kiti cellphone. Saan na nga tama uray mapankulukatan ti ruangan? Anya kamutan ay Valerie. Tanagam kumataag maneho. Pipita! Ingkag palas! Takaduan nak nga umatendar iti paskan. Ina! Nadya nga min arudon, mami. Agmalmalam ti panang mamalas na kanya. Sa dumaray ka iti paskan ngagpungpungtot ka. Agkalman ton tiriknak inton mabang aranak. Kalpasan ang makadigosak mami. Nalpas mo't nga roda na nakapagwanak. Jakla ko makayat. Taidi pa'y anadlaw ko akayat nak nga aram mo ni tetay. Talaga nga do, ti agdoyos kan ka, Valerie. Napintas ka ngamin. Bibiyang ko pa'y. No agmauyong da iti panaggusto na kanya. Basta, nakadesisyon ako. Saan akong amaki asawa. Sige mami, in ako nagdigos. In kayo ibaga kinipipita ang agpalas. Ang mga no saan na kanang nga. Naimbag ta na panunot ko asurutan ni Valerie. Rumargayam. Papanan na nga ta. Ang mga nuad na nagtulagan dakin lakay Fernando. Mapanak nakaklaang ngaululbudan nakdayjay alakay. Makaraman kanyak. Mamin ano laapad sundayjay. Nagadong agkakasakit asa o tilinakam ko kani Valerie. Sa lakay laang tipagtungpalan na. No mapanak nakaktiatap ko. Oray da pipita ken na Martina. Agikaro da kanyak. Hasig mo't nabapak nang dagiti sa nga ili madam. Naggagarbo dagiti kawasta. Amang ano siyak lang ti katulong. Si kamot pipita. Malasin na kakadipay ang katulong. Saan tang agbayag? Pagustwak lang ni tetay. Madam, hindi mo Sir Fernando tayo. Ni Sir Ferding ang paiso. Dito di kunkunanang umayan na. Nakita nga tayo, madam. Ang turungan dito. Kita ang kanila.
Nagkita taman ni tayo malang, Valerie. Kaya naabis ka matgayam iti dayto ya Pascal. Imawag kami ni Tetay. Kinaadalak iti kuleyo ti anak ti Agpaskan, Sir Ferdy. Saan kami agbayag kini Pipita? Luklukon nak ni Valerie. Dimar ay dagayam kanila kay Fernando iti dayto ya Pascal. Nakita ka nagsarsarita da. Napigsa day ta apam manaknak. Kay kayat napay tilakay. San ba't gayam nga agbakbakit na balasan? Nalpas da na nagsarita. Day jayan nila kay Fernando. Asit gaktiloko. No di na matumpungan ti sumungpat. Uhuray man kit dilaklakayan. Oh, Rodolph. Uray gayam si ka adda kamat iti dayto ya Pascal. Pagpapada tayo gayam kada Valerie anaawis. Nalawag tinakitak. Ar-armam ni Valerie. Ang mga nonobyang pa yan. Kaya't nagayam tila kay ngawan unay makukwarta na. Nagbidot ka iti pampananutem. Diyak namin ammo adumar ay ni Valerie iti dayto ya Pascal. Nasdawak nga ro di tayo nakitak. Agulmod ka pa ilang. Naklakayan ako, Rodolph. Awan pa inululbudak. Ipagamlangan tipod no. Kanya ko matiaklunat kan ka. No saan ka mamati, awan babalik ko. Sige. Manawan ka pa eh. Itay pa ngamin nga unayan naktiagpaskan kat agsasango kami kano iti nalawa alamisaan. Awanan baing alalaki. Rabrabi ilang arudan. Puisitan na pailang. Saan ka kumaanad lao no? Saan ka nakita makisarsarita kanila kay Fernando, Valerie? Dua ka ni kinipipita a kinasarita na rudon. Saan mo ka di makita akababay ko? Panagnakamat tapno mamati ni Rudolph, Pipita? Kastangag pa iso, Sir Rudolph. No, saan ka mamati? Awan ti mabalin ko. Umay ka, Pipita. Sa pulin ta ni Tetay. Uri di tipas ka. Saan ang makapagdapdap pa ni Madam Valerie? Iti pungtot na. Ay, una yung tikas tangaw gali na. Kasanuman kami. Kaslamat iran-ran ni Rodolph na surut-surutan. Awan ganas kong agbayag iti dayto apaskan, Pipita. Agpakita klan kini Tetay. Agawid ta. Ay! Niyakit din ni Valerie, Pipita. Uray la inlibag na tiri daw iti kwarto na. Anya ay iti kapungtot na. Itay nga minalpas na nagsarita kin Sir Ferde. Si Maronomot niya masideng ni Rudolph. Anya? Adada Fernando ken Rudolph iti di marayan nyo apaskan. What? Naamuan ni Madam Valerie kin iti tay. Nga awan kanot am-amuna nga agnagan iti Rudolph anawis. Iso ang makasurun unay ni Madam? Iso ang nagawit kami? Naimbag no nangan kayo pa'y. What? Yung basit lang tikinan ni Madam. Kangarudan agina na iti kwartom tapno makainanakan. Ay, nasapa pa'y matkitya, Madam. Masado alas 8 pa'y lang iti sardang. Asang-sangpot mi lang kay Madam Valerie, kamutaw. Inkuyog na kami iti dinaraan na paskam. Saan kami ang nagbayag? Kapukapuk mo titibalay da kulas. Inawis na kamang rabi itibalay da. Nagpinikpikan da kami. Nabayagan na diyak nakaraman iti pinikpikan na. Ako makanto di tibugyasan intun sumangput ka. Man-mano amaawagan ka tapasaray rabiin no makasangput kami kang kulas. Kato ngamin ti trabaho iti garting. Sa deliver kami ba iti kanagan. Kasta talaga ti biyag. Okay. Kumusta mo ta kita amom? Kumusta ka matan? Nasaya at maut. Pasaray tulungan nak ni Nana Martina. Ay, baka turturog akong kamutaw. Baliwan tantulangan di agsarita. Namin adon na nagsubli ak iti nakakita kada Pipita kan Valerie. Awan damit tan. Nagtali na edda nga ta iti unag.
nila kay Fernando da ito agturong itayan ko. Nabsugak launa ito pa. Katsi ka, nangan ka din. Nagpulutan na klaang. Nabartakan sakit diya. Napilit dak nga ron gayong midong. Isa plano ko ang gawid inton madamdam. Kasarita nagkanupay lang ni Attorney Cagente. At dapat nga minti kinaadalan mi iti high school, retirado iti military. Kat, ni Valerie, di mo lang nakita. Awan damatan ito naglamisaan dak ni Pipita. Ay pa'y ngagre-ring ti cellphone ni Valerie. Nakaturog sa amatan. Saan ang mabalin adyak makasarita? Anya ka ka di, Rodolph? Maturog lang ang rodon na tao. Mangsinga ka pa'y laan. Nay, naghawid ka gaya man. Apaya saan ka nagpakada kanyak? Anya aga po ngagpakada ken ka, Rodolph? Sino ka kumakanyak? Nagsuplada kakit din. Idin to dayjay ala kay Fernando ti kasaritan nakasaysayaat ka. Ka? Agselos ka ken kuana? Talagang samot ngamin nga da relasyon nyo iti dayjay ala kay. Bastos ka talaga? Nidop na ti cellphone na. Naimbaglakit din tadak pa lang dito'y paskan. Nagalwad ka kanyak Valerie. Kitag manudi ka mabutang iti daytoy nga ramiida. Mabwisit ak launay kini Rodolph, mami. Matmaturog ak lang arudat. Singandak pa'y lang. Isubat lagaya makasta tilangam. Kurang nga talaga titurog ko, mami. Kata, saan ka nga ro damang opisina? Mabali na maladawak, mami. Ituloy ko ti maturog inton madamdama. Oray ta awan ado nga ramidag. Nalpas kon ti problema ni Sir Ferdy. Sumardeng tumot nga tan ngagpakita kanya. Tapno awan ton pagsilosan ni Rudolph. Ay, talaga kami nasaan na ka nga inggaan na jay alalaki. Namin anon a kinasarita. Suplada umot ngamin. Uray anyat ibagbagak ken kwa na, mami. Sanak nga inggaan. No anya launay ti kamatan na kanya kat bumhakita kun. Santay arimor ni Madam Valerie. Agkakapsot gabot pa nakapuyat ni Dirabe. San ka kano masyan kan kuana? Sakpa iti pabasulam. Hanya ka diti kahit mga mapasamak, Sir Rodo, but-but nga nakaday? On laganas ko ang makisarsarita kan ka. Katulong kalaang bat. Nagpasto. Kaungat na. Tagibasitin na laon na di kinakatulong ko. Napanan. Pinanawan na magtilungan na. Apay nga ta. Lepas pangaldawan ni tayo mayak ng opisina. No, awan lati na patag apapeles a pirma. Uray inton bigat ko man amang opisina. Valerie, awisin ka adumar ay itipaskan kas panagyaman ko. Iti dakkel na itulong ko kanya ka. Injaya ngamin ni Mr. Cagente nga osarag ti kabarbaro a resort na. Mabalin nga ay abak da Pipita kan mami? Talaga masapul nga tanto. Kami ninsi nga sing tiritirado a soldado a gayem ko, mangibaon iti tao na amang itulnog to kano iti resort kan ka. Kata kaminton kada Pipita kan mamim ti kadwa kitilugan mo. Anya? Ilawlawag kon to ijay resort no apay. Itay pa yung atlaw ko, surusurutan na kami ti kutsi ti likodan niya. Nagbalinda pa'y kiti natalaw. Kaslawan na nyaman na mat kini Sir Fernando. Fernando, adayo ka di pa'y. Nandanita yun, Mrs. Nakadano ni Tanda Valerie ijay resort. Mas daawak man. No apay asaan tayo akadua ni Valerie. Sina ti pagluganan tayo. Kaputayin pabulot ti gayam ko a soldado dahi tilugan na di dahi tuyan tinagluganan tayo. Ano dahi jayan? Relax kayo laeng. Makaamon dagiti tao ni Major iti dahi taalugan a sumarsaruno kada tayo. Ano ti kahit asawan dahi to'y?
Nagado na pulis. Nagapaturong dagiti paltog da kanyak. Jakpay kat matay. Da Pipita kan lakay Fernando ti dimsag iti sursuro tak alugan. Kadwa na ni Nana Martina. Kan ni Valerie. Ayan na. Oh, balpak gayam. Kasta tinapasama kiti tayo di Arabi. Saan nyo lang ata dinamag, ngam tattao ti gayem ko a soldado tinaglugan iti kotsek. Iso asaan ang nagbalig iti dakas apanggap na kanyak. Kat ni Rudolph, ti akin aramid iti dayjay. Nagawan na ba Talaga apagsilosan nak ni Rudolph. Sir, madam, Diyos para kata kayo. Agyaman naklaw na Pipita. No maipit tayo gayam itay. Nakasagana ka. Winmat, sir? Among gayam ti agkarate, Pipita. Among matbasit, madam. Valerie, ipagakda ito'y. Ang saan ka kumanga agong unget, okay? Anya nga tanong ipaypaysok ti panagatap ni Rudolph papanagselos. Ha? Saan pa'y anak adayo ni Pipita? Ang mga numangag na ka. Bitaan dati miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumarunong nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang pumatan naniliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaiba ay tinaksak ken liliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumarunong naman. Di mo ko manipipata di like ken subscribe. Ken pakishare met time dahil nga video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingeg.